bolon na pinarsanga pa tumuan na markas ni Roa bisa jom na kami dinasa buru muna bere muna masih itu tuh di masuk di na koso namin di mana calon masuk pertama sehari ko saya bagas jurun ke tema di na koso saya patungi masuk ras tahun yang mata mertua di bawah tuh asal aku patung setiap itu pun nama masuk-masukan asal aku patung dihamur tuh katanya tuh nama dok di tengah iris umpun nasi moro marana petuk kamu iris berburu petuk toro madu tuh saya dipanti kebujur itu finita dia manang tuh dia dihamur tuh mengalak kasih itu sih mah nggak potan persau manang pada nabi nek pahir bak tangan mami di kebun halaman di ulah nanyo padang mari abi godang mula las baru udah mama tuh godak sopa laksa godang dulu di hami sana sudah godang mah angka angkuru mana tilas baru udah mama tuh ini kagak atas dia naik dari akaride ebeng-ebeng rohamu manomba-nombahami hula-hula muna huhut mardongan ebeng macelas dorohanami dipertikiano diperpahinamu marbunga-bunga ng tangan nami asa doro nami masohata ni na dua-dua bago na marhal tumatong dia gatag dumarmeang oras mahamisaluhut na hula-hula mong nabadjalo tubo masik kami dihamuna mangboro namin na mga liyan kaya kami matuaro man ito at tapar nga basay ang iya tuntong di ulah musika nyo pari marnapur ni manogot bornok ng dibotarina sino nakapapana mo tugabe na riyan ulah ni tangang mo na tujulon na riyon asang iya matutu mga situat kaparte nga basay tujulon na riyon di tangyang ngami di sude pinupar mo na namin atok sa ibur-ibur magodang na di baga sa parsikola totong di ramotituan di leho na tong di sunduan na parpinotuan na abon na niluduan jumpang at tong akana di jalan suwak-sawani manang salu na muna amang borunami do ng borunami sa pingkeng mau satu nasa rumatua amang pandai nami alaro mahami mangulos-ulosi amang borunami bandamang majo musik na bersiada
kay inuk nano lagu na silang pandang. Mari kami kodak 17 baru mau tak saat naik. Margalubis Kami tu lah. Dohidami di Bagasat Tikyon di Pernakuk ni matani Aryo di Amur Raja ni Mamorunami adong buhatan ni na tua-tua asa baliktang main na pagade tu modal hositaruan Arimudo Raja ni Mamorunami gabe takas dohidami hamuna nama si Paulo Loan Mati tu. takas doa kamanggoro nang dihamuna sa luhut na kami tulak perbonggong di Bagasat Tikyo nahu bonggomi kami ima boro nami ima nacamuel di Bagasat Tikyo amang boro soni dihamuak kana tulang nami takas dora di boro nami molo di luar tangga batu molo di jolo ni hula-hulana buruna tohoma atong tapubulong matulap parbonggo alam ilo di Bagasat Tikyo dilas ni rohanami di pahupunami di Bagasat Tikyo dinaw takas tauruhon nakanin tubagas joro nito hatta marhida na posona ima na majalo pamas-masul nasida sa kurey kami tula pargogong di Bagasat Tikyo totonggo di Bagasat Tangia adong buhatan na tua-tua si Toro Marakana liburdo bulungna ay toro hula-hulana mangiu matong ng burung Matutunan sa namin. inaw takas nang di borok ko di Bagasat Tikyo di hopa-hopuk ko lani di Bagasat Tikyo mangido mahal ito mata na matua di batahan ni akatulah pargugong muna mangido asang dia tuari na na ro sawon hata ni na tua-tua tuwa lala ina tuwa sikuro solota bunga-bunga tuwa anak na marsana mo to tuwa buru dongang umatong sahur matua Matutunan sa namin. asa giring-giring matong gos-gos takas mautong nangiring-iring
maropau madudu nandi oworu na chauel mangidoro hami kamata nama tua dewata hami hula hula las hami manoai tula pargunggo asima tomroani tuan nang diamuratane mamuro nami asa balita mabagari tungo dalosi taruan ari matong gabe boruku molo hamutakasna masi paloloa madudu asa dora luka matu togo togo nino pepek saur matu amao boruku sampai ringiri paupu satu namar nini satu namar no madudu alani ama pade dami panami hami kodam mula mula baru rama jawa tu kodak so Manunga di jalo rajai godang mula-mulai raja nami raja bolong kami maju molo roa mendapat rajai idok na tua tulang na berju dak sudah inna turung molo sesakot jadi baliak dak sudah ada do wol ope sifat opon nami susah dia raja nami raja bolong molo tu holo marsopa 10 jari-jari kami pesat pusuran si majujung dinalahu mendapat rajai tung lasma rohani rajai amat pantai kami manis ketubu tonggi donang gula lunga di jalo raja di ula nami ima godang mula bedamang mai hami godak sobai asar rohani manomoroba raja di ula nami
amang moro adong butikini muse minion nami kohubunami ate Gabi telah. jadi maulati ma di amat nama tuare batang di hari nauli di bulan nadeng gano las rohamu razanya mamburunami burunami doho pohbunami di bagasat tikiau las siar rohanami las rohani badan nami las rohani parto dion nami alani di bagasat tikiau langginang takas di hamiaka tulak pergunggo marbunga-bunga tangan nami dilas ni rohamune huidahami kami belas rohani alayarong kamang rohatani na tua-tua asa mago nama halto main nama niyang dia gata di tonga miro dia horas nani atong nama moro nama jalo tuwa di hamu atong na libagadana ngade Madu raja. alani di bagasat sikyaw amat permusingan asa tinawin na mulkiyo binano to panuhatan pamari hani ko desidu kiyo as padung dalam ma to hasatan duluan na parlas ni rohana pilor sangapan isol tung dohami marga tapugulong do marga silalahi ladong kitanggadaya tu na dulu kapara desa makalason maka melati hodeng gembasa ni di batang hari tehiti tarsoho to muna ibagasan politik yang naudio bilo na tua-tua do tapi kasiringkas na tapur di bonana mau lihat mari tu hati pasu-pasu saut pilar cita dari rohapmu taham latih hom mari kebasa ni di batang mari hiti manuai kami jom-jom bison ilok na tua-tua tadani dalu tu kadong tu hona tadani halak lamar tutur di balasan lamar hula-hula berboru tari dari sepak kahinan kalau tu semua dia be pakaian nami tu hamuna batu 12 ni rohanami asma rohamu fong hatani na tua-tua nama dok tikin mana tinoha golang-golang balaguna tuk semua dia be karoro nami ka opung muri soga katulang manupa matu hatta ulang apinasuna Madu. Oleh ada media upar mesin nami. Kami memang kodam mula-mula pada umat tu kadak sopa-sopai. Di dulu perbuluan mayat tong di turut pertanggalan. Tuari nanengro di parsari pemula dari manupa matu hatta. Dabo batong na niluluan muna jupang mana jenalahan. Madu. Para kita ima sapala patis unang patis di sikalangan sapala naung ditai hamunang marumah tangga sedus niro hamuna basa di pada tu hatta ma di paralangalangan Madu. naik pepa memang kodang pengalian nai Bagamu. Di
mahiti di pasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tama rumah tangga muna. Sama motuk tubang gabian saru menak tu para horasa. Madira mo Tuhan. Bain mahasatan nai. Gabi na. Pajupang margastio no margasian. Ay ko nakstio dio padong tu siya. Tuhan satan. Jauh-jauh muna pajuan yang suruton ima di nama ngalak boru anggiku si Samuel sayang dia matong di bergugui Tuhan sok-sok ni manang babudakku si Samuel duk nang budakku saya mah hamu nang udah do tahun babudah duluan nyarion jadi asalah suruh hanami anak muna jadi sepangidokku tuh ho adik dot anggi baruku aju sematuami dot dengan asa tabau muri nang udak kina jadi diamu amat permusik baik kamu mah do kodang mula-mula las pada umumah kodang sopa-sopa Sadaka baik kamu raja nani. lah si soma pangaliat na Oh, sada kodang mak baik kamu. sada kodang Sada kodang na. Anak asli doh hana boleh kamar hipan hipas yang bekas tadi
Satu nomor punguida di pohonnya lamanon, pohonnya lama nomor 8 nomor juang nomor 9 nomor tuon. Lima itu bukan las niroa. Nak itu tuh tahu duhon anak baru dihuriai lima berenami si Luis dohot baru nami baru turi. Nama calo pa masuk perbagason siat tuhata merhiti na posona ini. Lalu dengan nakit terlasana. Malah ternyata dihuri do disuruh kapula dihuri do tadi. Jadi memang dihuri tiba mangulau ada nakok, mangar ada nakok tu hula hula siat turi do tu sudah akad todong nanyotang. Jadi sohon kami roh hula tapea tulang tapea. Store sertifikat kami nang nato jong di sohon ba. Babahin mak akan kurang kendala tunggu sinasiroa. Jadi itu berbagi kami jadi Sony turun sertifikat kami nang sohon. Jadi itu berenami do bernami. Saya depan ini tutu marawan. Balik tak kami betul keseteluan. Sehari ini berenami ya gabe do bernami saya ulima kada matang panguan. Maduduk ulang. Asa sisul masa tu bertean. Masa macar pas-paswat perbogasan nang berenami do bernami. Saya sama ni sila tuh mau satu bako cuma perasa. Maduduk. Ini masa ni atasan kami tulang utabia. Jadi ada rasa di jalan kamu tuh terbudak karena kami jumlah lu kami roh manopan parasai. Jadi kamu permusi kami asa manotor doa. Kita siap kita. Sinas di rohanami, bagolas rohanami. Baik kamu juga ada huruf di kami, ada nomor 525. Semua menjawab. Musik nak. Aleluya,
matu tu. Wala lagi na ito sa karo, ang ibigatuwa, wala amatak ang gabay. Matu tu. Inga na kami mahata na kami pagkitay. Ya itulah. Uruti ako mo itulah. Isang mawaro namin, isang mayroon, tulog na. Nasi kami mah tulang semakin detik kita. Sa amin ito, maisip man na pare-pare rumagor ka. Iwan anak mahamat kang labis, uro mo na matang na maro. Matu tu. Para resi roha dia pada ditikun nunga macalo pamasu-masugo sebagas joroni Tuhan tay marhite na posona di hamuna di hovere nami dapola kajangbe sidokonon nami dan kajangbe poda siat tulang ya itulah. Jadi berjumah ho bere berjumah ho tu boru nami manuai ini mulu di julu nami boru tapu bolon mulu di julu di siaturi boru siaturi maho itu. Jadi itu do bereku siangnya mamu keluarga Sitiruan keluarga Naringgan. Jadi soalnya nokonnya pamama dokonon MST Batua ma perlingguman si Borok amat batama na martua saya oras mahamu di Paroro. Matu tu. Atur lalu kama patogo-togo lopu. Atur ratiti patogo-togo korbo. Saya nang ma sari matua mahamu pairing-iring pahopu. Saat satu nomor ini satu nomor nono. Matu tu. Buti ma saat ni hatanan. Dua anak tua boru dengan muna mai saruma dua. Matu tu. Jadi, maaf permusik kami. Balma odang mulai. Jadi ada orang so saat ada jumur mahami akatulang lawan mana pada babu. Gani, langsung ate. Oh. Sada tontor mak. Sada.
masuk. Maka mapadarami. Kaya mama. Kodang asa hatani mas kadungna mo tigo. Jadi sia-sia Mahamur Rajai Raja Siak Turi Dong Robo